Baba lingazitsho igama lenu ucela udlungubani. Mina igama lami nguPastor Willie Magwisi. Lalo kuliphi ivuyo ngesikhathi sempi? Ngangikuvuyo lezipra. Izipra eyayiyona ibutho elika baba uJoshua Nkomo ngesikhathi sokukhulula ilizwe. Wathi sokuyizibusela selingena. Kubuya uzibuse sifumaneke sesitholakala sesiphakathi komumo ngokuphangisa ilizwe lingakahlaliseki. Kodwa mina ke ngaba khona embuthweni. Ngaba lenhlanhla yokuba sembuthweni njalo ngaba ngu-officer Ku-National Army. ku-National Army. Waba yini lapho? Ngaba ngu-major. Major. Yaba iyona renki inye engayithwalayo for the 19 years. Ngaze ngachiya sengipromote kanye nje kodwa ngahle ngazonda ngachiya nge-20 years service. Nangu ilanga lenu lelo kuthiwa ngelamaqhawe, kuthiwa Heroes, National Heroes Day. Uthi ngelanga leli? Ilanga leli ilanga lamaqhawe liqhakathekile kakhulu. Ukuthi kulusizi ukuthi abantu banamhlanje iZimbabwe yanamhlanje esayikhululayo kayilunanzi lolusuku. Kodwa ke ungakhangela kwabase-America nxa kulusuku lwamaqhawe abo bayafola emgwaqweni bayatshengisela ukuthi yibona amaqhawe abenza izinto zihlaliseke kahle elizweni labo ngokukhulula ilizwe labo ezindaweni zonke abakuzo zona. Kambe ukuthi ke kwenziwa kuhle ngendlela yini ukuthi abantu bonke bebekwazi ulusuku oluqhakathekileyo kumbe kusuke ngani kuthiwa isinto yomhlangano? Leyi siyinto yomhlangano. Siyinto yokubhuqa abanye ngayo. Ayiseyiyonto yelizwe, ayiseyiyonto yesizwe saseZimbabwe. Sokuyinto yomhlangano. Umhlangano engxenye kumbe owe-church kumbe owepolitiki kumbe owani. Kodwa khathesi sokungathi sokungokokuncindezelisa abanye. Yikwelabulelwa yini okwenzakalayo khathesi kuleli lizwe? Hayi, ayisikho ngoba thina salwela inkululeko yonke umuntu ukuthi kube lenhlala kahle. Abantu bathole izibhedlela ekhaya bengayanga emazweni. Abantu bathole ukudla okwenelisayo belimile emasimini abo besebenzile ngoba ilabor siyayifuna lathi, employment, development yithi singayo. Kodwa ke kasiselayo. Khathesi sokuyi-cash economy. Imali yakhona yena leyo ivela kubona labo bantu abayiphathiselanayo ngudlu. Abaningi sesingasayiboni. Yikho lezibhedlela kasisazitholi. Lokudla kasisakutholi okusenelisayo. Le mkhuhlane khonapha phakathi kasisananzwa. Izinto vele zikhona elizweni linye ngalinye ngasonke isikhathi ezivele ezimayelana nokubhidliza amanye amazwe. Kodwa ke kayisiyonto esingayiphatha sithi na abantu basekhaya yibo ababangela khona lokho. Laba abatsho njalo engxenye bebavika umoya abangawuboniyo, abakwazi abakhuluma ngakho. Mina ngendlela engibona ngayo bazama ukuthi bathole nje indlela yokuthi bona baziphilise ngokugcona abanye ukwenzela ukuthi khona babebona babe offensive all the time. Kambe ngathi wena njengabaleli wenkululeko liyananzwa yini? Balibona njalo ngathi esulapho uhlalele awuhamba emcimbini yakho nomelo ohanjwe khona. Well, kathi ngizahamba ngani ngiye khona ngale Harare. Ngingu-regional commander wezipra civil la owafuza ukuthi angabe uyananzwa aphiwe la imota njengabanye ama-comrade emazweni abananzwa khona ngezicoco abayizo zona zokuphathisa ilizwe lokuzinikela. Kodwa konke khona lokho akwenzakalanga. So usuku lolu soluyize ayiseyilo suku loluyana
sasilukhangelela ukuthi ngalolu suku angabe sonke sisemgwaqweni siyafola sigqoka ama-uniform ethu sijabulile siphilile kodwa konke khona lokho kakukho akutholakali ngesizathu sokuthi khona vele abasiphetheyo lolu suku bona baludlikithiza balwenza lwaba lomutsho yikho-ke alusananzwa njengendlela ungalalela ingxoxo ekade ikhona izolo ku-studio 263 bezitshayela izingoma zabo kodwa bekhuluma ngani ngenyatsonya whereas ngabe ingoma zenyatsonya kade ziyizo ekade ziphambili izindidi ukwenzela ukutshengisa ukukhala okukhona njalo lokunanzwa kwalabana abantu as people who gave their lives for the liberation of this country bebhonjwa khona ngale Mozambique under whatever circumstances ababhonjwa ngazo. For that is an example. Pho-ke khona ezezipra-ke worse. Akula not even one, even ispecies kaJoshua Nkomo noma esika-Commander 1 okwakhuluma kumbe okwakhulunywa ngakho nje kuphela ukuthi khona amaqhawe ethu ayekhona empini ngozibani. Akula into enjalo. Ngeke kumbe namhlanje nxa kuzakhulunywa namhlanje asazi. Kodwa-ke usuku lolu soludlikithiziwe.